Đorđe je krenuo u školu u 7 časova i 15 minuta. Posle 12 minuta hoda svratio je u pekaru da kupi doručak i zadržao se 5 minuta. Do škole je išao još četvrtinu sata. Nastava u njegovoj školi počinje u 8 časova. Koliko minuta pre početka nastave je Đorđe stigao u školu? Tačan odgovor, Đorđe je stigao u školu 13 minuta pre početka nastave. Da bismo odgovorili na ovo pitanje, potrebno je da izračunamo koliko je Đorđe proveo na putu do škole. Kretao se 12 minuta, 5 minuta se zadržao u pekari, a zatim je još četvrt sata išao do škole. Četvrt sata, ako nacrtamo sat, pa pogledamo kolika mu je četvrtina, to je 15 minuta naravno, ili 60 podeljeno sa 4, što je isto. Dakle, 15 i 5 i 12 je ukupno 32 minuta. Toliko se vremena Đorđe kretao od kuće do škole. Kako je krenuo u 7 i 15 minuta, 15 minuta i 32 minuta čini 47 minuta, što znači da mu je do punog sata, odnosno do 8 sati, ostalo 13 minuta. Znači, Đorđe je krenuo na vreme i stigao na vreme u školu, 13 minuta ranije.